Hello guys, nang no tini ang mwilok chara rik nungnai. Mwilok chara haikhe ronai abon tini kok thaisa thainoi share khlainai. Mwilok chara nanan bangonai mwilok busloi sangno tani nana nango. Mwilok busloi no satongo 1 ghonta tani nana nangnai. Ghonta kaisa mwilok busloi no satongo tani nakha tabu obono 12 घंटा है मासावै तंगनाय तो यो 12 घंटा समय नाखा अबुसलि न इसे अरा तंगनाय mwilok chara nan bangonai glass hatini paito ka ba ge yang side ka oken nakha ha gura ke nakha yang ke miski no gura ke o sabului nai kasap ke nana nang ki jodi norong nakhe miski ekdom kasam ek bosor ni kasam ekdom rokho rokho ha sa jogjak abhai nai nari yang hanau burak kaina ka ge hawai miskino bulmai mix khainai hawai miskino kaham ke mix khainari norok jodi mwilok chas khainai hingke mwilok ni best season nongkha August mas huila wono naro sara kai paidi hengke September October ke masih season payo osmai ke muilong ni sahida kaham tongo kaham puisa mannai balo ret mannai jodi noro muilok sas painai ke banijik babe jodi laboban nongnai ke puisa kisamisa ramonai jai tangke noro hybrid jatiyo bazani busuli kaham pai kaidi ge best ongkong nai tala hato ya rangka mix ongpeka tui laina ni bangoi nai sung glass no thigrok peka blam khaina nai tik come on kepala glass ho miski danai ha dapai mani yagolo tauk oro busuli khopnai oro nini samote nong oro busuli kaini buru mano kaisa buru mano nong kai ha bai o busului exhaust angnan bangai nai tekisek sari runai ang osep jagao satung nangnai kasagao ke berai tonnai khapangni takhuk buksong finally ani mwilok chara asaikha norok jotono nogoi mankha au khapangni takhuk buksong jotono like share comment khaidi jodi channel ko talong tongke please subscribe khaidi jotono no belai belai hambai।